Dumelang. Tsatsing jeno ke gakologetswe pina nngwe e ne re na re opela balobenyaneng hale. E ne e re Jeso o etla, matho othe a tla mmona le difofu tota di tla mmona. E be e tswelela e re a re mo ipankanyetseng. Mme pina e nkgopotsa temana e mo go tshenolo kgalo ya ntlha, temana ya bosupa ya re bonang o tla le mo marung, matho othe a tla mmona le ba ba mo tlhabileng. Ditshika tsotlhe tsa lefatshe di tla lela ka ntlha ya gagwe. Amen. E be e tswelela go 8 re ke nna Alpha le Omega, go bua Morena Modimo yo o leng teng, ebile o ne a le teng, ebile ke yo o tla tlang, mothata yotlhe. Hela ka pina e le temana e re gakolola. E supa goreng re tshwantse goreng re ipankanye. Bagaetsho, re ka se ke re tswelele matshelo a rona a sekresete re tshela e ka re Jeso ga a te mo bogautshwaneng. Mme nnete e teng ke gore Jeso o eta mo bogautshwaneng. Potso ke gore wena le nna re tshela matshelo a rona jang? A re tswelela hela mo boleong? A re tswelela hela re mpampetsa? Kana re batho ba e leng gore re lebile ko godimo, re emetse go teng ga Morena Jesu Kriste? Jaanong potso ya me tsatsing jano ke gore a o motho o tshelang mo boikotlhaong? A o motho yo a tumelang Modimo mo lefokong la gago? A o motho yo o batlang go itse Jesu tota jaaka ntse jaaka mo lefokong la gago? Kana re tsweletse hela re itshelela hela ka re bata? Ke dumela gore mo nakong e re tshela mo go yone re ka seke re tswelele hela re tshela re ikgatholosa Modimo, re ikgatholosa ditsela tsa gagwe, re ikgatholosa botsalano jo leng gore rona re le batho re na le jone le Modimo mo go Jesu Kriste. Jaanong tsatsing jone ne ke batla go kgwetha tsala, a o tshela botshelo jwa gago o lebile go teng ga Morena Jesu Kriste? Kana o tsweletse hela o tshela mo boleong, ha o bate go bona gore Jesu o eta mo bogautshwaneng? A Modimo a go segogatse jaaka o itsheka-tsheka.